muri Repubulika ya Centrafrika leta yatangaje ko Uburusiya n'u Rwanda bohereje abasilikali amagana b'inyongera nyuma y'amakuru avuga ko haba hari umugambi wa kudeta mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko yo mu mpera z'iki cyumweru. Muri Nigeria leta yemereye abasivili kugenzura umuhanda uhuza imijyi ya Maiduguri na Damuturu muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu. Muri Niger Mohamed Bazoum kandida w'ishyaka riri ku butegetsi niwe uhabwa amahirwe menshi yo gusimbura President Mahamadou Issoufou nyuma y'amatora yo ku itariki ya 27 y'uku kwezi. Imvura nyinshi yononeye abantu benshi muri Afurika y'Uburengerazuba, ariko mu majyaruguru ya Senegal ho bari bamaze imyaka myinshi mu mapfa. Naho muri Algeria nyuma yo gutsinda irushanwa mpuzamahanga ry'amavuta y'umunzenze, abahinzi bayo bafite impungenge z'umusaruro w'uyu mwaka.